Infertility is a health problem. It is affecting not only the older couples but the younger couples as well. So, if you are one of the couples fighting against infertility, recurrent miscarriages, or multiple IVF failures, then get a second opinion with us on 1st March in Shillong Children Hospital, Coxey. So come and share your problem with us. Explore the newer fertility options coming up in the field of infertility. We are here to help you out. Thank you. General Secretary ke National People's Party NPP Wasno Balanghar. Ula pentip bah ke Janja Hills Autonomous District Council ke NPP ke Sathawi ke Executive Committee da ke Jinga Trelang bat kilangot ke MDC na ke UDP bat arngot ke MDC Klimseng. Hagaba uba Thombor Shiwat unlong Chief Executive Member ke GHEDC. Habakrani kilat patai kubor uba Asno Balanghar ulong bah GHEDC mentak NPP keran kat langot ke MDC. Hakabagle Trelang bat kini ki MDC na ka UDP bat ki arngot ki MDC Klemseng ki bakentob ikong violet lengdo bat ba moonlight pariat ki bala menjur bat ai ke jing kershan ke executive committee ka bani alam da ke NPP ubas nyaw balang thar ule tho bagladan ke jing alang hakni ka arpusau trek jong urampang arajar arpusan jong barok ki MDC ke NPP UDP bekini ki arngot ki MDC Klemseng bat mata ka long khat prangot barok bat galak bantau yak executive committee. Nalor kani kong violet lengdo ilarai bandrung no syak NPP. Bat kadau bar kejingrung i kong violet lengdo syak NPP mentag ladan khat saungut ki MDC haji HEDC. Bat da kejinguhun lang lejet uba Thombor Shiwat bon long chief executive member. Halor kejingjab ki NPP tang saungut ki MDC haka Khasi Hills Autonomous District Council. Ubas nyaw balandhar ulong bageseng ke zasyong bishar bah banwat ikadaw bag NPP kahyar harilom khasi. Ula kadaw ru bagjeng job bon ka VPP ha KHEDC kambo jingmai e ke NPP. Namar bani ki arp kundai tili seat ba ka VPP ke ojeng kershan ha ki election MP. Nre ha ki election MDC kayo tang ha ki kanyo tili ki constituency. Badu ulaong bakaron kejeng hiar ke bakraw ya ka VPP bat kambo jingma ARUM ya kaseng NPP. Ini dong aku mau General Secretary jangka parti NPP. Kaban ko nga ay kublay gi pay ba do gari janti ak na jit yak NPP parti ju hado khalai tilisit. Tingla ino banong kumagani pong na jo do khalai ke burong bakra apan pam sango ay kublay gi water jumi. Kudang bo yang ga trust and confidence ke parti NPP jumi. Te kumjoro nani kailang hi ke UDP gino lai mut kawai di ke independent convilet si benta kum kila support di MD government juga dua kali dia te menta kemin anu jinya lang ni jinya kan jinya lang ni jungi barok di MDC tmai jungi bat ke MDC jonga UDP kentu bat convilet ke independent tinggal don kan dio badi mamulai tinggal don kat prang kita support dia isi pertama jungi. Dan sekarang ruka pemelapi mentang kong welet hi kala rong sedon cek parti NP nega kala ngi la yo khat sawut mentang kabet. Kalau siapa tanah tu ni tengila pembek yang baro hi dak jingin berlang jing monjor lang baro hi bat nak lem jongga NP parti si benta kum ka parti joni ngila ya jedio ma tombor suat ban continue wi kongsi ya. Rangkat bat ke jingin lang bat ke UDP ru ka jo ngila monjor lang kum ka coalition patra baro bat ma thomborum leki kum suam batmaju bala continue light tem mentakanti sumud lah discount Shillong iyo khanyo baki thombor munda ya langi hajat hills ni job khalai sit takaba thombor takamud ki job khanyo baki thombor ni job na kata ko politics kam tu don muta pay back enjoy the right jeni ka pe ya baro kumju kam yu silen pili mentip tang ko negi art kunda ko dun si po khasil haga MP ngi limru baro khan muntas kito tang khanyo ta mun are improve from 29 they are only 17 they are reducing drastically the haro fra ngi la ban dum baro dum la mentip ta po fra khandai manai na ka art kunda ki la job sta khanyo